isintu dhaalama. Hujiidhaarraa waan abbootarraa dhaalle kana bareechinee barannee tolchinee itti dalaynee ilmoo amata 50 as booda dhuftuuf nutilleen faraqaa teenya dabarsina. Waan bareedaa dabarsinee biraa deemnu. Kanaaf wanni akka gaariitti naa beeytan islaamummaa jechuun hujiidha. As deebitanii amma gama kiyya deebitan moo kam? Gama kiyya deebi'aa hoggu takka. Islaamummaa jechuun hujiidha. Hujii hojjannu tanaatu isiidha. Har'a dargaggeessas tahee shamarranis tahee sheekotas tahee abbootas tahee naggaadees tahee qotee bulas tahee barataa fi barsiisas tahee islaamummaan har'a nutti haajamti. Dargaggeessi isiin qabdu nuu kana. Dargaggeessi islaamummaan qabdu nuti har'a jiru kana. Shamarran islaamummaan qabdus nuu kana. Manguddoon islaamummaan qabdus nuu kana. Sheekonni islaamummaan qabdus nuu kana duuba. Addiinu kitaaba xiqqaa tokko ture maqaan isaa nama ajaa'iba. Islaamummaan bakki itti dadhabatte. Islaamummaan bakki itti dadhabatte. Beeyna ajzi ulamaa'ihaa wa jahli abnaa'ihaa jetti risaalaan xiqqoon takka du. Kitaaba xiqqishoo takka waan akka qarxaasaa. Maal jaa kitaabni xiqqaan kun? Bakki islaamummaan itti humna dhabde. Bakki itti islaamummaan laafte. Bakki itti islaamummaan bakka deemtuuf ga'uu dadhabde. Dadhabina sheekkan isiiti fi wallaala ilmaan isiiti jedhu. Islaamummaa nuti wallaaluun islaamummaa hamilee buuse. Islaamummaa nuti wallaaluun islaamummaa jabeenya dhoorge. Islaamummaa bakka deemtuuf ga'uu hanqise. Islaamummaa akka hokkoltu taasise. Islaamummaa bareedduutti amannu tana barnootan haa utubnu. Barnoota ati barattu kanatti illee haajamti. Dargaggeessa kanatti haajamti. Akkuma sheekkotatti haajamtu isinitti haajamti. Akkuma manguddootti haajamtu irra isinitti haajamti. Qaamni Nabi Muhammaditti aane sallallahu alaihi wasallam fuula isaa taa'e sun carraa isa wajjin jiraachuudhaan warri argate sun manguddootu keessa jira, dargaggeessaa jira, dubartootaatu jira. Amantiin kan utubamte warra kanaani. Bu'urri sii lafatti gad dhaabbatee jabaatellee warra kanaani. Dubartii wareegama kafalte. Dubartii qabeenya fi diiniif kennite. Dubartii nabi wajji dhaabbattee isaan utubde. Dubartii saniin dhaabbate. Khadiijaan abshir laa yukhziika Allahu abadaa nabiin jette sallallahu alaihi wasallam. Jecha kana jecha laafaan seyin. Isaanii rifate. Isaanii dubbiin haarawni isaan qabatte. Isaanii amriin dhibde. Innaa rifaatuudhaa galanii uffata mammaratanii huccuu nama mammaraa na hagoogaa nan mammaraa jaan. Isaanii rifaatuu kana keessa jiru yaa Khadiija laqad khashiitu alaa nafsii jaan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dubbiin har'a na qabate huwaa dubbii laafaami yaa Khadiija lubbuu tiyya irratti sodaadhe jaan nabi sallallahu alaihi wasallam. Qajeello laali ilma kiyya intala tiyya. Lubbuu tiyya irratti sodaadhe yaa haadha mana kiyyaa jaan. Maal jette Khadiijaan? Abshir. أبشر لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم. أكنا بيك بلا شتيمي خربنا ما قرقارو أبدا رب سنتك يسو أبشر آتي وننتك النف نما وان قاري هجت رحمة ما تنفد خيسوما جبيسد بلاغو يا خيسا نما بلان اتبوت قرقارتن
nama amrii fiitiin dhaabbatuu hin dandeenye bira dhaabbatan. Namni hujii bareedduu akkanaa qabu abadan rabbiin isan xiqqeessu. Rabbiin sin xiqqeessu abshir jette laa yukhziika Allahu abada. Jechi kun hamilee namatti horatu. Cufti nama da'awaa godhu, cufti nama waa barsiisu, guyyaa tokko wayita rakkoo seen nama abshir sheekh abshir si wajji jirra. Abshir gargaarsi rabbii si wajji jira nama juutti haajama. Guyyaa san dachiisan gubbaa namni tokko namni jecha kana nabiin ji'uun jiru Khadiijaatu jeentu. Warra kanaatu diin gargaaree beek. Warra walirratti ilaaluu mitaa'ee jaartiin jaarsuma irratti waa eeytu. Dubartoonni taa'ee dhiira irratti eegu. Dhiirti immoo deebitee sheekota irratti eeytu. Namni dilli kun dhiiseetuma sheekotii qofa irratti eegu. Warra kanaa miti warra diin ittiin nassaramee beek. Warra kaayoo qabatee gahee mataa isaa bahate warra saniin ka utubame. Qooda guddaa kanaan wareegama Sumayyaatiin wareegama awwalu shahiidatin fil islaam dura nama dhiigni isaa karaa rabbii keessatti bu'e. Wareegama Sumayyaa saniini amantiin har'a Sumayyoota har'a jiru dhaqqabde. Wareegama qabeenyaa, wareegama hamileedhaa ka Khadiijaan kafalteeni amantiin har'a Khadiijoota duniyaa gubbaa jiru dhaqqabde. Wareegama Bilaal kafaleeni dachii Makkaa keessatti jecha ahadun ahad umrittiin irraanfatama. Jecha saniini Bilaalota hedduu duniyaa gubbaa jiru amantiin sababaa sanii dhaqqabde. Warra Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا أكسن سين جن ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك والله لو خدت بنا بحرا لخدنا معك. ورى نبي صلى الله عليه وسلم يا إرقم ربي خذ من أموالنا ما شئت. هريخين يروان فيتفود روحي تين يروان فيتفود والله وانا تفودت إرى نقمتي سوانا تنوديفت الرجال. ورساني تدين كناسين جاي ورساني رانو الرف إرى قلت خنبيت قيالو لا أحود درمتشو حالي نما رفتشو ستوكو مدينة خيستي أرقامي رفتي نمني بارك ورقان تجرو درمتي دولا أفان بي دولا أسديمو أفان دفان دوبرتي تكا كيسة توري hoggaa isiin ummataa walit dhuft ilmi keetu janiin maal jetti isiin eyna rasuulullaahi jettitu. Rasuulli yoo eessa jira sallallahu alayhi wa sallam. Jaarsi keetilleen du'ee bar mee ergamaan rabbii eessa jiran. Obboleessi keetilleen du'ee bar mee nabiin eessa jira. Obboleessi isii yaachisu jaarsi isii yaachisu ilmoon isii yaachiftu nabiitu isii yaachisa sallallahu alayhi wa sallam. Maaliif nabiin isii yaachisa? Diiniif yaachisa. Isa kanaatu diin lafarra deemu jechutti beeyt. Odo deemtu nabi bira geessa. Kullu musiibatin ba'daka jalalu. Yaa ergamaa rabbi musiibaan feete hundi musiibaa teessan biratti xiqqoodha. Ha isinumti najaanuu baatan wani nu yaachisu hin jiru jette. Ilma dhabdee, jaarsa dhabdee, obboleessa dhabdee. Warra kanaatu asiin gahe. Har'a eenyu namni bakka san dhaabbatu. Gadaa har'a bara 1446 lakkaawwanne kanatti anama qissaa himuu fi mikan hin deemu. Akkanarra wanni kun nu bira dhufe. Har'a biyya Adaabbaa keessaa Khadiijaa tam qabdi amantiin. Sumayyaa tam qabdi. Bilaal kam qabdi. Usaamaa kam qabdi. Warra jiruu fi jireenya isii kenne san har'a nu keessaa argatuun qabdu. Nu keessaa argamti moo nuti hundi akkas ta'uu nu barbaachisa. Maaliif ustaad? Afaan Oromoo ni beeytanii silaa isin. Maa ustaad afaan Oromoo kan hin haasa'u ni beeytanii isiniin jee. Yoo waan ni beeynaa yoo waan beeynu. Har'a nuti warri Adaabbaa haa jennu asirraa haasa'uu jirra. Akka gadaa sanii ta'uu barbaadna moo hin barbaadnu? Kanaan isinirraa barbaada. Wanni ustaaniis adaba keessan booda manatti hin galattan. Hangan ammaan isinitti haasa'u immoo akkanaan haasa'utti na wajji deema. Isinii gala afaan Oromoo
بودوغا قالتن أدبا كيسن وفدا وما كون نجرخون دچي ربي بلون أرى شمرن بيتنا خيسا أمانتين قبدو إين إيرتي درقاقيسي بيتنا خيسا أمانتين قبدو إين ينجي نمني أمانا دراتي نوي جيشو دبي برو مال جوتان بيخو بيخيان حلافنة خنات نرات دبري جالا نيتيميت دير كيدان ديما دير كمان نرات دبري هركباف نتيمي خكيبل دوري أسرب نقنمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ويا ربي في لسان ويا ربي إسلام ما نوفله ودونو تيينا تكتين قلفتين دين همنا قو ربي نباداس أتي ربي قبرتا نمني برو لون قبر أتي ربي قبرتا نمني برو مخا قبر أتي ربي قبرتا نمني برو وانو في تلجة قبر أتي ربي قبرتا نمني برو ملكا في غورو قبر أتي الله قبرتا نمني برو شيطانا في جني قبر خنا ربي سباداس بيه ورديت لكم الإسلام دينا إسلام ما سيفيل سلا أرى نمو ملون قبرو تاتاتيسدو نما جلدي سقبرو عملي قبرو مسكينة والله أما سيقلا ولا مقا تقافة جاهلية تكيو يادت ني خفلا تكيو يادت ني بويا جيجان عمر بن خطاب هنگام تكا قصان صحيحة مراتو ملياتون هنگافتو مسكينة مسكين ما وان تكبيرات يقولون كمتو تكنا خوف الشيفتي تكنا بو الشيفتي جيجان عمر تنا بو الشيفت أمني عربا ودو إسلام ما ندفين آدا فكتوتك دبرا جرتو أولو داك أبان دبرا لبون جرتو فولاني أولا هدو آدا فكتوتك وان غرجبينيا تكا غدا توكو خيستين ارغمين غدا سان كيس جير انتلاتيه تكا اولو ديمي اكاس جاجان انغام تكا دوغالي عمرتين فدادو ها ساو جچما بسنينجا انا اسي اولو بولقوتو اسين اريدر دوكينا هاتويتي جيجدو دوكيرا هاتوي اني مو بول مالف كوت اسي اولو كوت ويا وان كنا يادد امالين بويا جيجان guyyanin koflummoo timira tolchine timira firii keeysaa baasanii timira qooshaa godhanii qooshaani beeytanii mi deebinee harkaan tolchine akka nama qiixxaa buusuu deemu suuraa yoo bifa taabotaa goonee deemnaan jedhu yeroo ibaadaaf deemnu itti sujuunna jee timiruma san keenye hoggaa beeloyne immoo irraa murree nyaanna jeesuma san tana hoggaa yaadadhenin koflaa jeejan أنا ربي سباسي بيه الله توكيتش سيقبر سيسي قبرتش ربي تاتي بدلا قبرتش نما تاتو قبرتش الله تاتي وانا فانهم بين في وانم تلشي اف قبرة وراباتي الله توكيتش قبرتش تات وما رقينا ما نكنين ألفنا ما نكنين خبجانا ما نكنين وانسن قدف نراباتي الله توكيتش لك إسا قبرتون درجاء الصفور لك إسا قبرتون قدت هادم لك إسا قبرتون قدت آدم دلين تي سلب إني سر أبو آدم سلب إني سر أخوف آدم قد إني سي سبت آدم الله توكيشساني في ربين قبروتا ستاسس صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الرقا ماذا قدمت لدينك مال ديني فقوني قداتنا ربي نقودي درقا قيسي ترقويا قبا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قداتك خيسة درقاقيسي أرقم قدان كن قدان نبي محمد دراتي صلى الله عليه وسلم حالي بيا همات كجلون القيفة قطاتنا اللي ديس برام حالي بيا همات بيي جلت جلني جلا خيه موتم ماغي جلني همان هو قبا قديمو بيخ جلني قيان إني همات قيا قبا را قديمو guyyaa ajaja ta'ee gad dhufe
guyyaa qaceelfama ta'ee dhufe guyyaan kun guyyaa hamaadhaa beek. Ajajni jallinni qaceelfamaan gubbarraa gabbu'e. Namni tokko biyya tana keessa biyya san keessa ka jiru amantii takka akkan hordofne taasifame labsiin. Biyyi gara malee deemte. Namni sodaate. Humna dhabe. Yaada dhabe. Waan argame qeebaluuf dirqame. Dargaggoota nama torbaatu keessa hafe. Qajeeloo dhaggeeffadhu. Dargaggoonni nama torba mataa walii qabatee malli maal waliin jee. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين توتت والمرية نما تربى بيخنا قبض وجلت قرآن نقراتاني بيتا توتت ولما تاقبت تديرو من لمال جان أمني خين ربي ديسي كما برو غوري أمني وان برو فلاتي درك أما دوفي نوتينا مهم خنا مالي مالي خين جان أبود أمنيت ما دبر مالي ربي أجت وان برو انقبر جان nama torba biyya guutuu Itoophiyaa guutuu jechuu beek adaabaami afooshaami beek namni gariin afooshan ofirraa ari'uu jechaa'u lakkii an ofirraa deebi'ee karaa isin jettan deebi'ee jaaboru dhufeetii beek afooshaa jech iddiri kalkaloo masii galaa biyya guutuu beeki kun biyya akka Itoophiyaa jechuu nam torba qof tuutti tun rabbi qabat aboo malli maali aboo nutiin arraas dhaabbannee ummata kana qabsoonis waan jirru qabsoon teenyalleen humaan asartu malli maal firraa deemnee goda tokko laallannee waashaa wahii haaseennu wa idh i'tazaltumuuhum wamaa ya'buduuna min duunillaahi maal jee fa'wuu ilal kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqaa gizee rakkootii beek gizee ballootii mi beek nuti bal'ina keessa jirra rakkoota kan qab ruuhii teenya qofa injifatuu dadhabne dargaggummaa qofa injifatuu dadhabne dubrummaa injifatuu dadhabne haala lubbuu teenyaa injifatuu dadhabne malee dirqamni amantirraa bahaa ji'u takkaanu mudanne biitanatti beek mudanne beek gadaa dur abboota gaafa dur Teediroosii fi Yohaannisii fi gadaa san abboota keenya mudate tuutti qaama nu gabroomsitee sammuu nu gabroomsite malee shahaadaa nu afaaniin fuune tuutti nu nyaataa turu. Tuutti tuni dargaggeessi namni torba aboo eega gama rabbii gorre utaa wanni goonu jirru gaaruma tokko haaseennu. Fa'wuu ilal kahfi jedha akkamit goda akkamit ijoollee warra magaalaa ijoolleen sun kitaabni waggaa dubbatu ijoollee sooreyyii ummata biyya saniiti jedhan ijoollee kashinabbee mi beek ijoollee sooreyyiiti ijoollee bakka abbootii qabeenyaa ta'ul wan akkisiin itti guddatteetu jabaatii beek ganaa magaalarraa gabba'uunu isaaniif du'aa beeki goda seenuumi magaalumarraa gabba'uunu abshiruu rabbi qabadhaa yanshur lakum rabbukum min rahmatihi waliin jaan abadan rahmanni rabbi nu jalaan hafu rabbi nu gargaara rizqillee isaan nu godhaa rizqillee yaadinaadha nyaataa dhugiin teenya allaharraa tokkicha qabannee jennee ummata kanarraa baanee goda tokko waashaa tokko seennee rabbitti haafnuu jaan rahmanni rabbi achitti isaan dhaqqabe jira rahmanni kun akkatti nama dhaqqabuun beekanii beek gaafa garii bifa dhukkubaatiin si dhaqqaba ati immoo hin beektu gaafa garii ni shaaramtee si fakkaata ati hin beektu immoo rahmanni kun suma wajji jira si dachii goggoydurra ciisu si algaa teepharra ciisu si waan nyaatu dhabee rahmanni rabbi suma wajji jira beek rahmanni har'aa maal ta'e kajara rafaa kajuu ta'e duuba miskiina masii galaa ni raffisi umaa godhuu hin dandeessu rafaa abbaa firraa jool goda dhuftanii mi rafa masii galee hirribatti tuysit umri walabithuu fi kahfiim 300 siniina amata 300 fixanii kaan guyyaa tokko lafaa hirriba akka nama hirriba ka'e beelti nama rafee quufee ni beelaa ni beeytaami beelawee jarri kun rahmanni rabbi goda san keessatti jara san jalaa hafee moo rahmanni wajji jira taarika ta'ee ilaa ar'atti قرآن بنيك قران الرئيرة سنقران إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى واني ألفنا نمقود واني خبجان مقود واني مكان مقود وريقما ديني خفلتيتو مقاسي قود وريقما سني كبجاسي قود وريقما سني مقاسي همبس شفتي نما نقدي مكان ساني خطيبه نما ربين كبتين شوفها نما موتومي فيلمي نخطبه والنساء نما ربين كبتين
واني مقاسي قد ألفني خي خبجان كي شرفني خي دنيا في آخرتي يو دي ربي قبت قفا بيخد خران توكو خطين ألفنا هم بفنو جرو نقده جراته دوئه هوري هورسيسه أبا دباته دوئه بيتنا بولچه أبا بياته بدا غموجي سايامان دوئه هم نما بيخ سرين جرى سندم وجدهم تلي مقا أرقد ويقولون 7 وثامنهم كلب ويقولون 5 سادسهم كلبهم أكرا جامي سرين إيرتي أولهم تلين إيرتان والرواها سوى كم جان بيلدا جنة سينتو خيسا بيلدا أفرت جنة سينتو خيسا سرين سنتك جان دليل جتين انقافتي يوم راتي مليدو مزيقلا نمني قرين قلبين كبو يا مسكين مزيقلا ati gabaabdutti sareen dhiira wajjin saree meeqatu adabbaa keessa jira saree meeqatu Itoophiyaa keessa jira takkaa maqaasii dhageesse ati takkaa sarichuma tokko habi tiivitti illee fidanii sareen biyya biroo hedduu adaleeyti illee beek hedduu fidaa turan kan nama halaakame baafte illee nama bishaan nyaate baafte hedduu jira beek mee saruma Itoophiyaa tana takkaa miskiina masammasii galaa سري ميقا جرى بيتنا تكادو بتينمني عمري سري كتوكو قرانا عمري كتاب يتلى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ما دبتمين جي سرين بي ربي قوتو سري كتوكيتو ما دبتمين